Abantu baphefumleke kwiqonga lethu leWhatsApp ngokurhoxiswa kwezinqolomoya kule mizila ekhankanyiweyo. Engathi leyo kumsakazi kukhomba ukuthi walibheka umoya kule nkampani. Kukhomba ukuwa phela mangizokhanselwa indiza abantu abagibeli bangakwazi ukugibela isikhathi fanele basithole isimo sibi. Nayo into ethi lento yonke yenziwa ngamabomu bafuna ukuprivatize nekhampani. Akuyishwa-ke lokho okwenzekile kwi-SAA ngoba phela ibeyilindele imali ebezoyinikezwa uhulumeni. Kungani pho isithatha isinqumo sokuthi imise indiza ey'ningi kangaka? Andiyazi into ebangela basoloko esezingxakini zezimali. Uyancedwa nje ngurhulumente kodwa ayibonakali loo nto. Andiyazi ingxaki ka-SAA. Ingathi iyazika le nkampani. Urhulumente makakhenze icebo ngokukhawulezileyo ngoba kuyacaca into yobana iyoyisakala phela kunakuqala. Ibambezelele abantu abaninzi bekufanele uba ngabana bahambile botsho kwiindawo ezibalulekileyo nakumazwe. Nabakhenkethi bebelapho bekufanele uba ngabana bayajika baya kwiindawo zabo.